wei urang ba melahan rip kandai senam ke kerta badai ru unong aidun na kasnong sang Bangla Riboy District ula Shah Tynrah Haka wei ke kali Thar ke Pahara ya Director General ke Assam Rifle kat bagi dangtmu banit senran Haka len sun gohati kini ke jingja kalau jam minta ke step ke wei ter rempang Haka por shipau arpau AA alat ke office jong Deputy Commissioner ke Riboy District kat ba wei unong aidun udang temu menjam sesilang surak Henry namar ke jingpen herstat palan ya kakali ke te ke Thar ke Pahara nadien du ke badan yu number ML05Y 3232 kalalet banten ra ben ya utei unong aidun banya ru da ke bicycle belah tip kerteng kumujongga Bahadur Sunar nrip khandai na ke shnong sang Bangla hadu baun dan mensau jur Loong ru ba katay ka Thar hadin beladap Tynrah ya utay unong aidun kalalik ban Tynrah sayo day driver ka surak folin hadu baka way kataya khamat kalapat sendan ya utay unong aidun la penkit no marmar sa Nongpoh Civil Hospital ban yo ka jing sumar Henry namar ka jingjur jong ka jingstam la penkit no ya u sa Nongba Shillong ban yo ka jing sumar ka bakhampaka